Kılımlardan kılımga çaşılgandı gayretler ulagan, kırgızsız biz kılımlardı karıtkan, kırçınlaşkan için yolu jeng algan, salt sanaсын ülparatın sappagan, жаңы буынга улап кайра бере алган, кыргызбыз биз кылымдарга кылымга
улуу жолун улап берген саптаган. Арба кыздар канаты куштай эрген эл, кармашкан жоосун жеңген эл, касташып калган душмандын катынын колго берген эл. Амансыздарбы, Сармердинге элген эл. Утманды ушубактын өздөрүнүн. Доорлордо бышкан эл, доошу бийик чыккан эл, сан кылымда жоготкой, салтын ыйык туткан эл, эсенсиздерби урматтуу, эригип обонуккан ел. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык дагырында арналып уюштуруп, сиздердин алдыңыздарга коюп жатабыз. Биз менен колду жаап чогуу туруп көңүл ачыңыздар. Алын сабак кеп баштап, кадамдарын бек таштап, кулагын бурап комуздун миң кайталатып жаттап, бүгүн сиздерге мыктылап оюн койсок деп, Оргочор айыл аймагынын көңүлүн ачып берсек деп, Оргочор айыл өкмөтүнүн жамааты, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле коомдук уюмдар менен бириккен Сармерденди баштаган отурабыз. Жакшы сөздөрдөн кийин Сармерденди баштаардан мурун салт башына сакталып келген айтылуу Сармерден оюн каасын чаамай ак жүздүү калыстын милдетин чакырыптара турган төртү көрүп болгон калыстар тобун чакырып алсак. Эгизбаев Үсөнбулава Бозбешик айылынан айылдын ардактуу аты. Калыстарда алдыдан орун алсаңыздар. Жумадылова Закия эже эл агартуунун наместниги. Ошондой эле Талдуулак айылынан Азизова Бактыгүл эже. Закия эженин жоктугуна байланыштуу Байгашкаева Айжан эже эл агартуунун наместниги. Кыргызда кыздын атылып, кылымда кыздын чачылып, кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз сыйлабасын макулуп дегенден жеңе. Сармерденди барсын, өзүңүз баштап берсеңиз кантип? Андемесе, обон ырдын түнөгү, ыр обондун жүрөгү, эри шарка обон ыр музыканын жүрөгү демекчи. Азыр кезекте сенин ырың тоо суусунун комуз күнүнүн шагындай, сенин ырың жазгы күндүн жан-жырга тартагындай, сенин ырың тоогонунда түндө күйгөн жагындай, анан ошол ырларыңды ким туралат сагынбай деп Сооронбай Жусуев агабыз айткандай, ырдын башын биздин эжекебиз Гүлниза эжеге сунуп койсок, келиңиз анда, ырдын башын сиз баштап бериңиз. Сайын санга отурабыз, окуша. Билиптер, оштоп отурабыз бизler. Oy,
Jeng Shalam
Akşuğul göktегі yıldız. Ayol ene, tuttan yok. Kapitanı abi yetkili. Жақсы жігіт тап жүрек, жаман жігіт тап жүрек. Басты аяғдан бақамасты өйді. Egi жақсы тоғға çıksa құдалашып çöp. Egi жаман тоғға çıksa құлалашып çöp. Оларда жүріп білінбей, қамшыдан ұран жоқ. Ойынында жатып білінбей, аяқтан туған жоқ. Ат қарыса соңыма кететкен, ер қарыса емдеге кетет. Жатқан төлеген дүниеде жамандық да не бар? Алжан бишелер аздық бар. Адамның көркі көрменен, аламның көркі сөзменен. Атаны бұлығы өсін бар, өйді бұлығы өсін бар. Ай, келетте қарышса, Есіңер барда етеген жаққа. Біздің ғылым сөйлегені дыбасына сөз айтқан. алған жағы жарашса, қарағаттың аққы olur. Біздің жақсында бай, бұлдасындағы Ат başına su, at başına gül giyse öldürme içecek. Er başına su, gül giyse öldürme içecek. Жатқан төгөлүнө жаман дүние Кудай албай, жатқан төгө минам бар. Ертегі келген мүшелер атырғылар. сақылдаған және Төсімен имдал. Жаман киши макалчан, жаман ечки сакалчан. Ayol жақсы, ер жақсы, уазir жақсы, хан жақсы. Erkekten koysa oldu, ayağına sayma sayranımını barağa. Сақалы жоқ ешкі болмайды, мақалы жоқ ел болмайды. Эйдин көркү сакалда, сөздүн көркү макалда. Makal, jarga barıp çıkal. Tapazana sen болып қалдылар. Ayağın yok, sorusun örgür çıkarsın, ayağın yoğun olursun, жерге çıkar. Өргө салды, тума. Ер жакшы болсо өргө тартат, ер жаман болсо көргө тартат. Туңдан жерге тупра калды. алтыркы қапында жалтыркы Жақшыдан башты қойсаң, елді жүдөді. Жаманнан башты қойсаң, елді жүдөді. Жақсы қыз жақында құндыз. Gelin saraydan gelin sen ol, oğlum saraydan oğlum sen ol. Оғылы сыйпан өлелі. Бақылдаған дегені су кешкенде көреміз. Таппадан сипалап қал. шақылдаған және нешіктен көреді. Абаққа тауарларыңыздан бері келе жатқан нақты сөздер, мақал кеттер менен жалпы жігіттердің ортасында бір өнер сақалашып болып өтті көрініп, қол чағылар менен анда екеуі оғылдырға қолын береді. Қамыстар соғылып, өзіңдерді бекілеп жазып отырсаңыздар, қыздар менен жігіттердің мақалдарға байқышу азетін тоқтатудағы эми ерке бала оғылдырға Ушул жерден Сармерден кичине шайып деген тамашаға туралы элди кичине элге ыр күлкүдө сунады. Бүгүнкү күндө Сармерден жигит кызга бары келген тамаша салып ырдасак таарынбайт экен шайып деген. Тарынбайбызбы? Тамашалауларга да тарынбайбыз, бериңиздер. Бар өнөргө катпайлы, баарын күтүп жатпайлы, таланттар келге чоңулуп Сармерденди баштайлы. Биздин уурубуз, суруубуз Алмагүл эжеге ыр кезегин суналы. Толкундап сезим берип, сыйгырып көрдө турат кезгеннери, сыйласын сыйлабасын келирер, сыйындырды көргөндөр, сырдашып жүргөндөр
Ендігі кезең Орынбасар айлық үкіметтің басшысы Марат ағамызға сөз бермесек қандай? Қалай көріп қалмады? Aydan жүріп саған қабылдым қарайға Dağın çındak tatkanға, suyu kımbat altın күміш таштанда, керек болса suyu үшін жан беріп, айланалық түгөлүктүү дастанға. Байдыққа Сарманбаевтың сөзіне жазылған оғынды менен мен өзім жооп берейин деп атам эки алаға.
Başta dese başlayın, yaşlık kılıp şaşpayın. Sizge okşaman jegilерге төрт сабырдан қатпайын. Сарменденге sizge түш қылған жеңе. Өмірімді бастайын. Шарақана сұны бойдаса, су чачасын жеңе ойнаса, жар-жарды бойлып жасын бар ойны, ойыма жегешке ойбаса. Жар-жарды бойлып жасын бар ойны, ойыма жегешке ойбаса. Çin-çin'den gelgende Asmanda yıldız köprü, yerde kırmızı köprü. Yıldızlar kırmızılar, kırmızılar yıldızlar. Yıldız yarıları kırmızı diye, yıldız yarıları yıldızlar diye. Yıldız kırmızı diyor, kırmızı yıldızlar diyor. Asmanda yıldız köprü, yerde kırmızı köprü. Yıldızlar kırmızılar, kırmızılar yıldızlar. Yıldız yarı kırmızı diye, kırmızı yarı yıldızlar diye. Yıldız kırmızı yıldızsız diyor, yıldız kırmızılar diyor. Yakta yıldız menine kırmızı devlet durada baksa öylese çıkarsın canım başta. Bilirken büyük payı bana çok performans gitti. Ama çocuklar. Yine kim çok seni bana topuk getirip hareket koyma. Asmanda yıldız gibi, yerde kılıç gibi. Adına da Gerisi özür dilerim, sürekli oldu. Mikrofonda. Asmanda yıldız gör, yerde kırmızı gör. Yıldızlar kırmızı düşüyor, kırmızılar yıldız düşüyor. İşte bana ısrar sürekli oldu. Yarın tiye numara vermiyor. Maalesef çevirmeden için oradayım. Maalesef çevirmeden için oradayım. Çok da isteğini raporladı. Tapasa maksimal kalılar. Daha ikinci canım başlayınca bana yorum verelim. Cigitler yorum verelim. Statistik ayıp edeceğim de.
жылқы 20-ға шықпай қартаяды, қартайған жылқының сөйі арқаяды, қартайған қартан жылқыны қартайған кіші қайтарады. Ақын айтайды, дағы сол. Жылқы 20-ға шықпай қартаяды, қартайған жылқының сөйі арқаяды, қартайған қартан жылқыны қартайған кіші қайтарады. Çıkpay kartayardı, kartaygan жылқының сүйі арқаярды, қартайған жылқыны қартайған жылқысы қайтарады. Қатайын жегенін аппегенізді, қыздар өтсіңдер. Қанымесе қыздар. Екінші жағын açıyoruz. Bağında bal barı var, baykalga barına, baykalsan arılar, başka törpey barılar. Bağında balları var, baykalga barına, baykalsan arılar, başka törpey barılar. Bağında bal arı var, baykalga barına, baykalasa barılar, başka törpey barılar. Promes bolsa da tuğra seçtiğine gerek. Bu kişi tuğra. Ayol, bazar var mı? Bazardan bazar var. Bazardan aldı. Bazar baytı bazardan bazar mı? Bazardan bazar baytı bazardan bazardan alpa. İyi taptalat. İyi taptalat memnun. Stel korkudan memnun. Bazardan algan bazarlığın ballarını alıp vardı. Ini anak kita. Birincisini şaşpaytın, ikincisini bakmadın. Alaral, bularal, alaraldı, arkaralay, bularaldı, maralaralay. Maralaralagan araldı, arkaralay, arkaralagan araldı, maralaralay. Allah'ımda aramayı kullanır, maralarımda aralda arkalarlar, aralagan araldı
gömülüp kaldı Akkarga, gök kara kaldı Akkarda, Akkara kaldı gök karda. Akçardagi Akkarga, Gökçardagi gök karga. Akkarga menen gök karga, gömül üstü gök karga. Akkarga kaldı Gökçarda, gök karga kaldı Akçarda. Asmanda alaylı buyuruk, ala alaylı buyuruk, bala alaylı buyuruk. Asmanda alaylı buyuruk. Biz biri kişini ayıtırsak takır ayıtılmayısın adamız. Gelin. İşin çekişe var, ne gidiyor bana? Tavuk kaptı. Tavuk kaptı. Her sayın kaya tavuk kaptı. Tavuk Nurman diyor sözüyle tamam aynı ölçü. Çaldı çaktı. Çaldı çayın çaktı. Çanını çaykınına kaçtı. Çaykanadalı çaldı, çaydı çaybak çanasın çalma çaktı. Hayır. Ayıtı üstüne gitmesidir. Handayı da. Handayı kısmıntı. Çok handayı kısmıntı. Çok. Çamağa çalacak mı? Ay tinggi awas narayana lagi gitu jadi dokter tahu oğlunlarga kesekelim. Çın-çınına gelgende, çında aytып bергенде, ынтылапка эмес, ынтымакка келгенбиz, чырлашкан эмес, ырдашканы келгенбиz. Отурганды ынтымак, ырашкерлик, жылуу мамиле болсун деп, ата салтында отурган мезгили өчүрөйт. Ушул жерде жаңылмашты токтотолу дагы, оомдурларга кезекпесерден деп. Turar. Atau urus kecil para dokter. Sama caca, marallar alap be. Okulumuzda jigitler to'g'ri, jekilo to'g'ri qizlar to'g'ri, qizlar to'g'ri o'zimizga yozib o'tirsanglar, kezegi kelganda tamay tasir so'zimizlar bilan aytib berishdi. Qandaysi sarnerden saltanlangan, qaragan adam tumangan, o'rg'ochur aylanmagan chiqarmoqchi qiz yigitlarni daha bir jo'li qo'l chaqirmoqchi. To'g'ri haqim kelgan yer, to'g'rini puldan bergan yer, alıp pul eksep kelgan yer, azimdep puldan bergan yer. Aytishqa maqtab so'z qilib bugun Sarmerdanga kelganlarda o'g'limni o'rgin kezegin, ko'rgöndir ko'zim quvongan, ko'p ko'ynib kiyib sinalgan, ko'zini asıl o'ylarga bay aramizda kelajakda ko'p umidlangan qiz o'zotib, kela qo'yaymirar.
Yaşlı canlı giyinde eskisi kalgan giyinde doldurmaysın sen öpgilinde Beyaz sağalmaz gününde Cengiz onun gününe Kız koymayın durmaysın Sensizlik öldür dilimi Kız koymayın durmaysın Sensizlik öldür dilimi Gülüm seni canlara Gülüm yaş gibi kayrada Elini yaştık gezin bizi Hesabın benim payda var Elini yaştık gezin bizi Hesabın benim payda var Durmuşta öşpösiz kalırsın Dünyanın düğün çağında Durmuşta öşpösiz kalırsın Dünyanın düğün çağında
жыпар-жып тоону жерлеген жаркырган жүрөк жайлоотон жаштардын баарын эңсеткен обонду көркөмдүгү менен биздин Нирлан имибизди ырдап койсун. Çak kimse kurban sen Cılmayıp dost olmayıp götem O çoktu canlardan belirtleri Mehtirep canlıdan belirtleri O çoktu canlardan belirtleri Mehtirep canlıdan belirtleri Kanday sesin süründe gelin Balday sesin süründe Cano gelin Özün bana Caşon şarkın Batı belek Cano gelin Özün bana Caşon şarkın Batı belek Cürüm bağlarsın, üstüne sönür bağlarsın. Harmak şükür caraktasına, harmaklı yok osmanlarsın. Harmak şükür caraktasına, harmaklı yok osmanlarsın. Handay sesin sürüne gelin bağlar sesin sürünerek cano verin özün bana caşın şarkın batır verin cano verin özün bana caşın şarkın batır verin sevgilenin yaşın tatlı hayırsan saltandı hayırsan tatandı cutturcu kamkorda su yaktı hayırsan tatandı cutturcu kamkorda su yaktı kanday sesin sürünegen kanday sesin sürünegen cano gelin özün bana caşon şarkın batır belek cano gelin özün bana caşon şarkın batır belek
Ini ancal kelapa ini. Ayahdan namaz minggu terkadang yang ini. Çok kurang. Çevreye saya kelapa yang Sabır dua. Sabır dua. Jangan mas tahu semua mahal lucu bisa banyak terus. Asmanda var, yerde çok, samanda var, çöpte çok, sende var, mende çok. Asmanda var, yerde çok, suda var, gölde çok, samanda var, çöpte çok, sende var, mende çok. Sıklamaz. Sapında var da gün içinde alış yolda cilik çakmayı yemin için. Gün içinde alış sapanda cilik çakmayı yemin var yemin için. Negisi doğru.
Daha bir tarzını ayıplarına cepten. Başı var, boynu yok. Gözü var, kaşı yok. Oğlu var, suyu yok. Başı var, boynu yok. Gözü var, kaşı yok. Oğlu var, suyu yok. Öyle sonun canlı reketi ya. Zaten canlı boğulan olsa der. Boyu santimetre, başı tas. Tekrar sonra kilometre. Canım artık kalırsa. Ya. Boyu başı tas. Bu canlı maçlarımızın 44 dakika koyuyoruz. Bundan sonra o konularla gezek verelim. Size verecek doktorumuz gibi. Tomorrow
Şunday
Жардам берип Марат жакшы проект жазган жигитине эми айылда болуп ай башында жатат жерде иштерге ийгилик каалайбыз. Элибиз өсүп ошол жакшы жетекчи болуп алдыга чыгарып айылдын ичинде жакшы айылдын катарында болушуңарга тилектешпиз. Чоң рахмат. Sizge oşu uyuşturucunun elbette manayı götürüp büyük 30 yıllık egemenlikimizde barış vakit olsun, ameliyat olur, kışlık olsun elimizde. En son olursa var olur, tamam olur. Sizlerle de yakınlaştınız. Sizlerде Батпановтың келесі бұлан өзі спонсорлықтарын көрсетіп, негізі бұл жерде біз жюридің мүшелеріне кішкене подарок беріп қоймауымыз бар еді. Біз көптен бері пандемия болып өткөрмөйбүз, улуттук коюп турбуз. Бизден кетип атат. Анан эми булар буюрса дагы жакшылыктар болот, Айылдаштарым, сиздерди бардыгыңыздарды эртеңки Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүргөн куттуктап, бардыгыңыздарга ден соолук, бакубатчылык, өсүп-өнүүгө, үй-бүлөлүк бакталай каалайм. Мына бул сапар эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы болуп отурат. 30 жыл ичинде өзүңүздөр билгендей, өлкөбүз сыяктуу эле биздин айылыбызда, аймагыбызда да бүт өзгөрүүлөр, жакшылыктар болду. Кудайга шүгүр, анын баарын көрүп атасыңар. Мына мектебибиз салынды. Көз айында куруп бак салынып атат. Мына жакынкы арада бала бакчанын, анан таза суунун ачылышы болуп атат. 110 миллион сомго суга суунун ирригация системасына кирип атат. Көп жумуштар аткарылды, санай берсек. Бул боюнча дагы маалыматыбызды бердик. Албетте 30 жыл аралыгында көптөгөн жетишкендиктер менен катар болуш дейишибиз да болду. Өзүңүздөр билесиз, 2005 жылдар март революциясы, 2010 жылдар апрель революциясы, андан кийинки мына жакын менен болгон 20-жылдагы октябрь революциясы, мына ушунда биздин кыйынчылыктар, сыноолор болуп өттү. Ошол сыноолордон өтүп, Кудай буйрса, өлкөбүз оңой жолуна түштү деп шүгүрчүлүк кылып турабыз. Кудайым ошону куткылсын, элибизге бакталай, ырыс ынтымак болсун. Ынтымак болсо баары болчудай. Анан Кудай Тааладан суранарыбыз ошо ынтымактын, ырыстын, ыймандын мындай нуру себелеп эле элибиз өсүп өнүгүүдө болсун, тынчтык болсун улайым. Баарыңыздарды дагы сыйра куттуктап, аманчылык каалайм, ишиңизде ийгилик болсун. Эл алдында жүзүбүз жарык болуп, баардык жакшылыктар өлкөбүздө болуп, тынччылыкта өсүп өнүп, тамырыбыз жайылып дегендей, айыл-аймагыбыз дайым жакшылык болуп турсун. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу майрамдык жыйын катышуулары, баарыңыздарды Кыргыз мамлекетинин эң бийик майрам болгон эгемендиктин 30 жылдыгы менен куттуктап кетем. Кыргыз мамлекети өсө берели, келечегибиз Кудай буйрса кенен деп ойлойм. Мындай кичинекей балдар турганда миңдеген жылдар ата бабанын каада салып турганда келечегибиз кенен деп ойлойм. Анан бүгүнкү мына айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, коомдук уюмдар менен биргеликте ушу Кыргыздын саатын, каада салтын ичине камтыган Сармерден оюнун ушу Борбочор айыл өкмөтүнүн жарандарына баштап берели деп максатта, ошондой максатта уюштуруп отурабыз. Анан бул Сармерден уюштуу үчүн мына бул жерде Жакыбай Курлан турат, Сыядат кызыбыз турат, Улан, анан коштоп колдоп берген Тилеге бар. Ушул элге жакшынакай бир маанай тартуулай деп жакшынакай эмгек кылып беришти, аларга чоң баашылык. Анан ушул эгемендиктин 30 жылдыгына карата деп туруп сыйлыктарыбыз бар эле.
Айдык району деңгээлде ошол себептен катышып койгон уруксат этилди. Оргочу районунун тургундары, мен да жеке өзүмдүн атыман, аппарат кызматкерлеринин атынан ушул эгемен күнүбүздүн 30 жылдык мааракачысы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эң алгач ушул Жетиөз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Меймакулов Руслан Мамат Ибраимовдун атайын куттуктоо каты бар эле, ошолорду тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Урматтоо менен Жетиөз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Меймакулов Руслан Мамат Ибраимович. Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата
айыл аймагында Сармерден өтүп жатат. Бул айыл өкмөттүн аппараты менен жана айылдык кеңештин депутаттарынын күчү менен коомдук уюмдар катышкан кыз-жигит Сармерден өткөрүп жатабыз. Эгемендүүлүгүбүз майрамы менен жалпы кыргыз элимди жана Оргочор айылынын аймагындагы жашоочуларды куттуктап кетмекчимин. Дүйнөдө тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, жалпы эл журтка ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакубат турмуш каалайм. Ошондой эле жалпы жаштарыбызга болсо келечеги кенен элим жерим деген инсандар болуп өсүшүн каалап кетмекчимин. Жалпы айылдык кеңештин депутаттарынын атынан, өзүмдүн атынан ушул эртеңки эгемендүүлүк күнү менен дагы бир сыйра куттуктап кетмекчимин. Бүгүн биздин Оргочор айылында эң жакшы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата эң жакшы иштер болуп жатат. Мисалы бизде дайыма ушундай ыр-кеселер болуп турат. Бүгүнкү ыр-кесе жөнүндө айткым келсе, айылдык кеңештин депутаттары менен айыл өкмөтүн иштеген балдарыбыз, кыздарыбыздын Сармердени болду. Сармерден эң жакшы болду. Өзгөчө мында алып баруучулар аябай жакшы аткарышты. Мындан арда ушундай жакшынакай оюн зооктор болуп айылыбызда болуп турат дайыма. Мурда дагы болуп турчу, мындан арда ишенебиз дайыма ушундай болуп турат деп. Бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен бардыгы ушу жалпы эл журтумду чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Элибизге тынччылык, аманчылык, жер жүзүндө тынччылыкты каалайм. Майрамыңар кут болсун. Оргочор айылында бүгүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата айылдык кеңештин, айыл өкмөтүнүн, коомдук уюмдардын катышуусу менен айылыбыздын элибизге Сармерден концертин уюштуруп бердик. Элдин маанайы жакшы, майрам жакшы өтүүдө. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү 30 жылдык эгемендүү майрамыбыздын 30 жылдык юбилейи менен баарыбызды, бүт кыргыз калкыбызды куттуктайм. Эгемендүүлүктү жеңил түшүнөбүз, эгемендүү деп. Эгемендүү үчүн бул патриоттор алып келген. Ошондой өзүбүздүн эгемендүү өлкөбүз болуп, өзүбүздүн желегибиз болуп, өзүбүздүн кыргыз элибиздин татынакай кооз жерде жашаганыбыз үчүн каада салттарыбыз уланып, мына бүгүн Оргочор айыл аймагында эгемендүүлүк майрамын өткөрүп атабыз. Мен ойлойм бүт Кыргызстанда ошондой сүйүнүчтөр менен өткөрүп атса керек. Мындан ары биздин элибизде ынтымак болсун. Жаштарыбыз имандуу болсун, аксакалдарыбыз барктуу болсун. Ушул эгемендүүлүгүбүздү сыйлап, ушул эгемендүү өлкө болгонубузга эмне деген адамдардын тагдыры, турмушу таасир болгон. Ошон үчүн ушул эгемендүүлүгүбүздү кадыр баркын сыйлап, баркын билип, мындан ары да биздин кыргыз өлкөбүз өсүп, өнүп, каада салтыбыз унутулбай, ушундай жакшылыктарды улана беришин мен кыргыз элине каалайм. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Оргочор айылынын жалпы тургундары өзүмдүн атыман жана үй бүлөмдүн атынан, ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттарынын атынан жалпы бүгүнкү Оргочор айылынын 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элиме эң биринчиден ден соолук, токчулук, ырыс-кешик, ыйман, бакыт таалай алып келген жакшы жылдардан болсун, майрамыбыз кут болсун. Дайыма ушундай чоң-чоң ийгиликтерди багындырып, кыргыз элим, анын ичинде Оргочор айыл өкмөтү, Оргочор айылынын тургундары жалпы баары жакшылыктарга күбө болуп жүрүшсүн. Бүгүнкү Сармерден оюн зоок кыз-жигиттин майрамы 3 айылдын эмгеги менен уюштурулду. Жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөт жамааты жана коомдук уюмдар менен кыргыз элинин каада салтын даңазалап атайын ушул майрамды уюштурганбыз. Баарына элибизди куттуктайбыз 30 жылдык эгемендүүлүгү менен. Элибиз дайыма ынтымакта болсун, келечегибиз кең болсун жана тынччылык болсун.